Premijer i predsjednik stranke Aleksandar Vučić ima poverenje u mene i ja poštovanje prema njemu, rekla je ministar građevinarstva i saobraćaja i funkcioner Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Mihajlović je to rekla povodom sednice glavnog odbora ove stranke održane u petak, na kojoj je Vučić najavio da će iz stranke biti izbačeni svi koji u nju unose nered, napadaju stranačke kolege u medijima i bore se za privilegije umesto za rezultate. Koristim priliku između ostalog i da se izvinem građanima Srbije, koji su možda u jednom momentu pomislili da je bavljenje nama samima sobom mnogo važnije od onoga zbog čega mi jesmo ovde. A mi jesmo ovde zbog boljeg života građana. I juče je na to stavljena tačka. Mihajlović je to saopštila na iznenada sazvanoj konferenciji za novinare u zgradi vlade, gde je predstavila rezultate svog ministarstva, za koje je rekla da nisu prazna priča, već merljivi i vidljivi. Jer kada ste član Srpske napredne stranke, nije sad važno da li ste samo član ili ste funkcioner, onda morate stalno da se preispitujete. I to je bio razlog zašto sam ja danas predstavila rezultate u 2014. godini, jer sam se preispitivala, ali isto tako i planove za 2015. godinu. Na pitanje novinara da li se ovo znači da više neće komentarisati u medijima predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, Mihajlović je kratko rekla: mislim da sam odgovorila na sve.